Nibabulalelani nesikhipha esiliratha anisidabuli ngendlela nidabula abafazi ngakhona. Simadoda ahlulwa ngokuba babelethi ebantwaneni. Sizisola mva, izandla zethu sezizele ingazi ngoba ukubulala sikubona kukurarulula imiraro abomma nabasidanisileko. Njani kanti? Njani? Sithathele inyoka inhliziyo nenlwane eziduna ziziphatha ngcono kunathi. Abafazi baphila nathi ngokusaba kungenxa yezenzo zethu kibo, kungenxa yemikhondo esibasamelisa yona nasilala nabo. Izenzo zethu kibo ziyavilaphisa, sengazange sayama. Usonyana simthwalele izigezi na? Bafela ilize abafazaba. Asibathandeni singabalimazi nakancane, asibavikeleni. Asingabakhombi ngemino nasibathandako. Asingabadlalisi ngokubabetha nasibathandako. Asingabakhongothi nabasidanisileko. Abangaboni inlwani nabasibonako ngoba nenzathu esibabulalela zona ziyavilaphisa, akusizo. Bayazi ukuthi simadoda, sibobaba. Isidingo sokuthi sibakhombise lokho ngokubabulala namkha ukuthi sibalimaze angisiboni, ningasiboni. Basekwabo, masokana, bobaba nabobamkhulu, buliseni ubuhlungu enibazisa bona. Bafazi, asibavikeleni kunokuthi sibalimaze. Urhulumende angekhe asikhalima, ijele angeze lasikhalima. Kukithi simadoda ukuthi sizikhalime. Nibabulalelani kanti? Nibabulalelani.